kabisa kabisa kabisa, nguyu umukinnyi ntwaro utura kabisa, bamwita Shadrack Bingbeho. Shadrack Bingbeho akaba ari umwata kabisa, ubu tuvugana akaba yambaye nimero 9, yambaye nimero 9 za Rayon Sports. Siwe gusa kuko hari kumwe na uyu musore wambaye nimero 26. Akaba ari umusore rwose, dore ngo nimero 9 nguyu hano, nguyu shati bwikira rwose, wa musore ari kumwe n'undi musore, uyu mushyashya mu ikipe ya Rayon Sports harimo umunyezamu mushya, akabamo uyu mukinnyi mushya bamwita Shadrack Bingbeho nimero 9, ngo uriya rwose uterekamo hariya ari kumwe n'uyu musore w'umunyatuniziya, umusore w'umunyatuniziya rwose w'umuzungu wambaye nimero 7, akaba ari umusore mushyashya rwose wa Rayon Sports nawe. Ubona ko uyu ni umusore utanga icyizere, ni ukuvuga ngo aho yakiniraga nk'uko maze igihe mbivuga, mu mikino 45 gusa, ni ukuvuga ngo kandi harimo n'umuntu abakinnyi asimbuye, yabashije kuba atsinamo ibitego 23, atanga assist 6. Yaje kuba ajya no kugeragezwa mu gihugu cya Ghana, aho icyo gihugu yaje kuba atsinamo ibitego 15 mu ikipe ya Owaski, ya Hearts of Owaski muri Ghana. Ni igitego cya kabiri yatsinze mu bitego 4, iyi kipe ya Rayon Sports A yaje kubitsinda ikipe ya Rayon Sports B. Kabisa nako ni umukinnyi udasanzwe habe na gato, umukinnyi udasanzwe habe na gato kabisa.